Dobrodošli u meditaciju koja će vas osnažiti da operete sudove. Ovo je moguće čak i kada vas niko na to ne primorava, a efekti su višestruki. Samo se treba usuditi. Usuditi, kapete. Zauzmite položaj izvrnutog morša. Danima ste već u njemu. U redu. Dišite duboko na nos i osjetite zadah neopranog suđa iz pravca kuhinje. Da biste ustali i suočili se sa gomilom sudova, morate da osvestite šta vas to podsjeća da treba da ih operete. Recite sebi: ja znam zašto se sudovi peru. Perući sudove, ispravljam grešku iz svoje prošlosti. Greška je što sudove uopšte i prljam. Opraću ih sada i nikada ih više neću isprljati ako ne moram. Uputite se ka kuhinji, u svojim mislima naravno. Zamislite svaki sud kao svog prijatelja kome je potrebna pomoć. Nemojte sudove zvati suđe. Ta zbirna imenica je tako bezosećajna. Zamislite svaki sud posebno. Duboki tanjir. Onaj drugi duboki što je malo okrznut. Plitki tanjir. Viljuška, kašike. Veličina i materijal nisu bitni. Sve su to vaši verni sudovi. I ne želite da ih ostavite u masti i bakterijama. Nemojte da osuđujete ni skorelu hranu na njima. Osuđujete. To je ista ona hrana koja vam je omogućila da preživite i uživate pre 20-ak dana. Sjetite se svih tih ukusnih obroka. Ne osuđujte ni sebe što niste sudove barem plaknuli, kako sada ne biste morali da odmašćujete pomoću solne kiseline. Sigurno je postojao dobar razlog zašto to niste uradili. Fokusirajte se na svoje telo. Osjetite kako vam prilikom pranja ruke sinhronizovano rade, dok vam se leđna vertikala moćno steže. Ova aktivnost je pravi odmor za vaše telo i um. Ne zaboravite da idealni uslovi za pranje sudova ne postoje. Onaj ko ima para za ogromnu sudoperu sa toplom vodom, ergonomskom stolicom i dozerom, taj će preplatiti drugog da pere. Ako pomislite da bi jedna mašina za sudove sve rešila, oprostite sebi zbog takve misli. Vi nemate mašinu, ali ste na putu da steknete volju, a to je mnogo bolje nego imati mašinu. Osjetite pozitivan efekat vežbe. Ovo više nije samo obračun sa prljavim sudovima. Dok pravite sapunicu, primetite da treba i usisati, opajati, ispeglati. Pandorina kutija je otvorena i preostaje vam samo da umjesto ove zen muzikice odvrnete neku psihodeliju, skinete se do pasa i započnete sa čišćenjem terena.